मां सब खां पहिरीं दावत कलाम पाक ॾींदुसि पंहिंजे उस्ताद हाफ़िज़ अहमद ख़ान सुमरे साहब जिन खे त अव्हां जे साम्हूं तिलावत कलाम पाक करणु फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.